Itopic yethu namhlanje ithi yona replace. Andizobe sithe attack. Unga attacka uyekele ku replace uzaba lohlupho. Sike sifunde ilizwi likaThixo, replace. Ilizwi likaThixo encwadini yabaseRoma isahluko ngesika 12. Ivesi ngelika 21. Ncwadi kaRomans chapter 12 ivesi ngelika 21. Lithi lona iBhayibheli, do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Liyakubamba lokho. Do not be overcome. Alubu Apostle Paul bebhala namhlanje. Katheza kuthi yena emulini yakho, do not be overcome by the digital world, but overcome the digital world with good. Mina ngingedwa la. Alizwanga. Likhona yini? Do not be overcome by the digital world, but overcome the digital world with good. So lapha uMapostle Paul uletha iprinciple esingayisebenzisa ezimulini. What is the principle? It is to replace evil with good. Ngubani oyake ku social media abone intshumayelo? Sonke nje sesizibone. Ngubani oyake receive iWhatsApp audio yentshumayelo? Sonke sivili siyake sizithole. Ngubani oyake ethi nxa evula kuma reels akhe athole ilizwi elimthintayo ngamandla? Soke lapha ngizobiza abantu abatsha, ngizobiza izimuli ukuthi while the digital world has its evils, replace the evil of the digital world with good. Mina ngingedwa. Lingangenzi ngikholise ngedwa lokho. Kathesi lapha si inkonzo le ilalelwe ngabantu bayilalele ngaphi? Ku Facebook. Inkonzo le ilalelwe ngabantu laphayana umnumzana uku TikTok. Bayilalele ku TikTok kathesi. Siyamukela ibandla eliku TikTok. Kulabantu engingabaziyo abalaleleyo kathesi abazakuzwa lona leli ilizwi. Replace evil with good. Nxa abanye benqunula ku social media, wena hamba ugqokile ku social media. Replace evil with good. Mina ngingedwa. Nxa abanye besebenzisa ukuthi bathathele abanye omkabo, replace evil with good. Uyisebenzise ukuthumela ama emoji othando wena usemsebenzini kuphonga ukuthi pum pum pum, lakwazi ukuyinhliziyo lokhana ukuthi fa kwenze ukuthi fa kusenza kumngakho. Lingafuni ngikholise ngedwa. Likhona yini na? Replace evil with good. Yabona nxa abanye bethatha i-social media kube yindawo yokutshontshela abanye imali, because kulabanye abaletha ifraud abayenza beyisebenzisa i-social media. Wena iyenze ibe yindawo yokutshontsha imphefumulo ecwilayo edakeni lesono, uyitshontsha embusweni kaSathane uyilethe embusweni kaThixo. Nalifuna ngikholise ngedwa. Replace evil with good. Do not be overcome with evil, but overcome evil with good. So leke libona ivesi leyana uJesu athi yena uma amadimoni engaphuma, idimoni lingaphuma, idimoni lingaphuma. Leke libona ivesi leyana. Ithi idimoni lingaphuma lihambe. Bese liphenduka lithole indlu yayo ithanyeliwe. Liyahamba liyebiza amanye ayisikhombisa. Lithi sokulungile, yekela siphenduke. So kumele kwenzakale ukuthi idimoni lingaphuma, umoya oyingcwele ahlale. Kuze ukuthi idimoni nxa liqoqoda
lithi nxa livula libone amandla kamoya oyingcwele lithi sorry wrong number. Mina ngingedwa ukuthi laphayana nxa kade ujayele ukuthi uklikhe ama-sites awe-pornography, nxa usukhiphile lokhuyana sokumele udinge ama-sites kamoya oyingcwele ukuthi nxa usathane eqoqotha uthi no, sorry, this is the wrong number, I don't watch pornography, angibukeli izinto ezinjalo. Replace evil with good. Samba sonke ini na kuthi laphana lekwazi ukuthi social media you can actually use it ukuthi kube lenkonzo yemuli. Omunye umntwana ula, omunye umntwana use-UK, omunye umntwana use-Australia, bese lihlela isikhathi lithi ngesikhathi esinje siyangena emthandazweni. Replace evil with good. Mina ngingedwa namhlanje, so ngilezinto ezintathu eziqhakathekileyo engizagijima phezukwazo. Lisesekhona inkonzweni izinto ezingaki? Ezintathu. Replace the gadget with God. Into yokuqala le, lapho okule gadget khona kakube lo nkulunkulu. Yabona kwesinye isikhathi abanye bayamdelete umtshumayeli ba-engage ku WhatsApp. There is a young man okuthiwa nguShalom. What you do in the morning, the first thing that you do in the morning is your God. And the last thing that you do before you sleep is your God. Mina ngingedwa. Into yokuqala oyenzayo nxa uvuka usithi ulahla ingubo. Nxa ulahla ingubo usiya dobha ifoni. Nxa udobha ifoni kuqala kuthi uNkulunkulu wakho yifoni. Replace that gadget with God. So kulendlela enhle yokureplace igadget ngoNkulunkulu. Abanye basebenzisa ifoni ukufaka ialarm. Sebenzisa iwatch ukufaka ialarm. Ukuze into yokuqala oyibambayo kungabi yifoni. Mina ngingedwa. Ngoba ifoni ungavela uyibambe iyakubiza ithi ngicela umvule. Ngicela ungoogle. Iyakubiza ilendlela ebiza ngayo. Replace the gadget with God. Samba sonke ini na. Ungenelisa ukureplace igadget ngoNkulunkulu. Sungangena esigabeni sesibili. Isiphi isigaba sesibili? Replace the internet with intimacy. Lingangenzi ngikholise ngedwa. Oqala, replace the gadget with God. Kule okwesibili, replace the internet with replace ngani? Intimacy. Kulezi gaba ezijiyeneyo ze-intimacy. Number 1, kule emotional intimacy. Lapho umuntu axhumana khona lo muntu emotionally. Ingaba ngumuntu lo mntanakhe. Emotionally they are connected. Ngangikwazi bengilabantu. Unfortunately, emotional intimacy ihamba isiyazihlanyela endaweni ezingayisizo. Iyalahleka iaddress. Emotional intimacy ihambe iyezideposita endaweni ezirong. Lapho kumele izideposite khona iyehluleke ukuzideposita ngoba oyithumelayo ufaka iaddress engayisiyo. Afake iaddress akwaziyo ukuthi kakumelanga iye connecta khona. Uboss lo secretary kube le emotional intimacy emangalisayo kangaka ukuthi abantu baze bathi ngumuntu lomkakhe kumbe asomuntu lomkakhe. Mina ngingedwa namhlanje. Kule mental intimacy lapho abantu abenelisa ukuthi bathi connect ngenxa yokuthi indlela abacabanga ngayo iyahambelana. Kule physical intimacy abantu abayijayela ukuyigijimela.
kodwa ngingakafiki kiyo. Eyesithathu kule spiritual intimacy. I-spiritual intimacy indlela engixhumana ngayo lo Thixo. The depth of my spiritual intimacy determines the depth of my emotional intimacy with those that are my family members. Mina ngingedwa. Likhona yini na? Ukuzika kumbe ukudepha kwe spiritual intimacy yami yikho okuzalawula ukuthi ngiba lobudlelwano obunjani lalabo abaseduze lami. Sesekhona yini nazihlobo zami ezithandekayo? Eyabathetheneyo yi-physical intimacy. Unfortunately, abanengi bahle bagijimele ku-physical intimacy when there is no emotional intimacy. Imchato emnengi iku-maintenance mode. Lapho uhusband engu-maintenance manager, ukugcinile nje kuphela, uyakumaintaina ukuthi kuphile, uhlalele abantwana umama. Ukuthi abantwana nxa bengasekho kule ndlela elula yokuthi uhambe. Sokuqala nge-spiritual intimacy ukuze umuntu abathetheneyo benelise ukuhlala ndawonye. Spiritual intimacy is very important because the more closer we are united with Christ, the more tender and our affectionate will be our conduct towards each other. Ngithe mina akwenzakali kuyikhongo cha akwenzakali ukuthi umuntu ole spiritual intimacy abe ngumuntu ongazoke ololaka ongathandiyo ongelabudlelwano obuhle. Kakwenzakali, it is impractical. Samba sonke nina. Replace the gadget with God. Samba sonke nina. Replace the internet ngani nge-intimacy. I-intimacy ayisiyo abathetheneyo bodwa. I-intimacy ngeyomuntu wonke. Samba sonke nina. Intimacy is for everyone. Ngakho ke kumele emulini i-intimacy ibe yiyo enukelelayo. Inukelele ngesikhathi sokuxoxa. Ngesikhathi sokuxoxa i-intimacy inukelele. Nxa ufuna ukuba kwazi abantu bakho nxa sebecatshile bengekho kodwa besendlini becatshile. Nxa ufuna ukuthi babuye uyacithi i-Wi-Fi. Uzabona ikhanda elikhulu elokuqala lithutsha kulandele lilandelayo lincinyane. Awubabuzi ukuthi uyaphonga ucitha nje kuphela i-Wi-Fi. One by one uzababona sebethutsha. One by one uzababona sebethutsha ubabone sebekhona. Kuyini okwenzakeleyo? They are now intimate with the internet. I-intimacy, i-connection, sebele relationship le internet okokuthi kakusela intimacy phakathi kwabo ekhaya lapho. Ngakho ke replace that internet. Uyibeke eceleni. Uyisebenzise ku-homework. Uyisebenzise ukuthumela i-email. Uyisebenzise olunye ulutho. Kodwa ubusufaka i-intimacy lapha ekhaya. Mina ngingedwa namhle church. Sisonke yini na? Last point. Can just stand point number 1. Stand point number 1. I-gadget kumele ikhathalele khatshana kufakwe ubani? Number 2. Internet versus intimacy. Number 3. Replace the Wi-Fi with willingness. Yakwazi ukuthi asiqalise ukufunda nge-internet. Alikho.
Asosifundo sokuqala leseleke isizwe ukuthi hayi amafoni engangena ebedroom. Mina ngingedwa. Asosifundo sokuqala lesi esithi sona imthatho idilizwa ngamafoni. Asosifundo sokuqala lesi. Sihlala sikufunda lokho sakubhuqa. Manje iWi-Fi ilamandla kakhulu. Namhlanje ngifuna ukumemezela ukuthi replace the Wi-Fi with willingness to change. Ube lesifiso sokuguquka. Uthi wena yebo kade ngichitha isikhathi esiningi mina ngiku 80 to 100 ngiku ICU but I'm willing to change. Hey mina ngingedwa. Mina ngingapha ku outpatient but I'm willing to change. Mina ngingapha kwabasewardini I am willing to change. Ngiyafuna ukubana ngiguquke. Replace la nxa iWi-Fi ikubiza so iyabiza phela iWi-Fi. Iyabiza iWi-Fi. Ikubiza iWi-Fi so ithi ngingapha. Nxa ikubiza so wathi mina ngingapha i-conscience yakho ikutshele ukuthi namhlanje kangisoze ngiklikhe. Actually kuyadingakala ukuthi empilweni yakho ube le social media fast. Lapho oza kuthi khona ngizaphendula ama message kuphela. Lizwana. Ngizake ngime encengi 10 days. I want to focus. Labona isifundo sethu sithi sona family, faith, focus. But nxa iWi-Fi ikubiza ungela willingness to change, the focus will not be there. The faith will be destroyed. And imuli will be shattered. Mina ngingedwa. So phakathi kwe digital world, have that willingness to change. The beauty is that the faith that we have gives us the power to be able to change. Ivesi yethu esifundile encwadini yabaseRoma ithe replace evil with good. You can only do that if you are willing to change. Uzakwenelisa ukubana uwenze lokho. Umunye wathi ebona umkakhe wabona ipicture umkakhe lapha ayithethe emva ngale kwakuthiwa free Wi-Fi ngemva kwepicture emsebenzini. Mama wathi uyakhangela wathi free Wi-Fi emsebenzini kule free Wi-Fi. And ngifuna ukulazisa ukuthi Wi-Fi can be a wife that has bedeviled many homes. I-Wi-Fi yona le. I-Wi-Fi yona le yiyo enza ukuthi amakhaya amaningi kungaxoxiswana. I-free Wi-Fi. Everyone is married to that Wi-Fi. Everyone is married to that Wi-Fi. uNkulunkulu nxa ekhangela ipicture ezulwini ebona kuthiwa free Wi-Fi, ubona ngani kubhalwe free Wi-Fi that is taking away my child from me. Mina ngingedwa namhlanje. Sisonke yini na? Replace evil with good. Kuza kusincedisa. Yabona? Kuza kusincedisa laba abakhethayo. Kumele ukhethe umuntu omuhle. Ungakhethe umuntu omubi. Akula umuntu omubi, kulomuntu physically challenged. Ukwenzela ukuthi ungahawukeli ababanye. Kulabo mama abachiyeneyo. Lesi sifundo sesingesinye. Ngiyadlula kiso. Kulabo mama abachiyeneyo. Kulabo mama ngicela ukusebenzisa u-ugly kwesikhathi esifitshane. Beautiful ugly. Nxa umkhangele phandle muhle sibili kodwa enhlizweni yakhe very ugly. Umfundisi uCD Brooks wathi njalo, wathi kulabo mama abanjalo. Wase sithi yena kulabanye omama futhi
aba ugly, beautiful. Nxa umkhangele mubi phandle, kodwa enhlizweni yakhe muhle. Kulabo mama abanjengalo engamthathayo. Beautiful, beautiful. Muhle phandle, muhle enhlizweni yakhe. And the worst of all is ugly, ugly. Mubi phandle, mubi enhlizweni. So nxa ukhetha ufuze nini? Beautiful, beautiful. Beautiful phandle, beautiful enhlizweni. uNkulunkulu uza kusithungamela. Ngakho ke iWi-Fi oyikhethayo free Wi-Fi. iWi-Fi oyakiyo ingenza ukuthi uze ucine usungene ku ugly, ugly. Kumbe ku beautiful, ugly. Engani uNkulunkulu engasenzela kahle. Nxa sithatha ithuba lokuthi endaweni ye-gadget sifake uNkulunkulu. Endaweni ye-intimacy, ye-internet sifake i-intimacy. Endaweni ye-Wi-Fi, our consciences become willing to change. Ingoma ade sihlabela iviki yonke ithi yona kuyize konke ukuzwa kwethu imiyalo nezethembiso uma singakugcini konke babusisiwe those who are willing to change. Likuzama emsebenzini ngale sivumelene ukuthi ngelunch akusela muntu obuya ethwele ifoni. Nxa ithwele iyabe isesikhwameni. Nxa ithwele iyabe isesikhwameni ngoba sasijayela ukuthi nxa sisidla kwampana omunye nangu laye nangu laye sike sixoxe sikhulumisane sibe nobudlelwano. Uma sikwenzile emsebenzini willingness to change. Amina ngingedwa. Willingness to change. Kumele sivumelane la ngekhaya that I am willing to change. Ukuze ikhaya lami kube likhaya elethembekayo. Lapho kungekho inkathazo. Phela ikhaya elethembekayo isihlabela ngayo lapho kungekho inkathazo lizulu kuyaxoxwa ezulwini. Ingilosi ziyaxoxa so zithi umbonile umntanami. Ubaba uyathi umbonile umntanami kuyaxoxwa ezulwini. Phela uSathane wayevakatshile kwakule ngxoxo. Mina ngingedwa. Kwakule ngxoxo wayevakatshile. Kwakule ngxoxo uSathane evakatshile. Wambuza ukuthi umbonile umntanami wathi umntanakho ngimbonile. Engangena ku Facebook uposta ngawe kuphela. Ngimbonile umntanakho engangena ku Instagram ama-reel akhe athi watch my dad ekhuluma ngawe kuphela. Kodwa keep the hedge of protection around him. Uzabona ukubana uzaposta ukuthi I'm disappointed at God. Wazama uSathane ukuba enze njalo kodwa uJobe wenelisa ukuma. Asibeni njengezulu. Izulu kuyaxoxwa ezulwini. Kuxoxwa indaba ezimnandi ezulwini. Lapho uJesu ensimini yase-Eden wayebalanda ayexoxa labo. Bathi bona sebevula ipornography, ngikhuluma figuratively. Eyisihlahla lesiyana sebebonile baqala ukumbalekela. They felt guilty because of the sites that they went to. Replace the gadget with God. Replace the internet with intimacy. Replace the Wi-Fi with willingness to change. Baba wetu, ngumthandazo wethu ukuba senelise ukuthi lezi zinto zingathathi indawo yakho. Lezi zinto zingathathi indawo yobudlelwano esilabo. Kodwa senelise ukuphila njengabantu bakho abakuthandayo kuze kube lusuku lukaJesu okungaye siyakhuleka. Amen.